Kilifi Pwani. Naam. Nazungumzia pale kidogo kuja watalii wa bei pale Mnarani. Yes. Mnarani Kilifi ile. Yes. Yes. Pale kuna hoteli hapo. Si hela ndogo. Andu hau ni hagashigirira. Yes. Kundu ngirie ngenyera muno. Aso na ngiri otago ngirenyoika. Na tiemwe ni onyitithanagia ngiri ciganona. Yes. Na ndigo yukaga agenio na matari hana ngiri. Moka na beza cia kige mabũrũri. Yani sarafu za kigeni. Naam. Beza ile igwetagwo nĩ gĩkama wa Mwaura. Dore mwe. Afeje gwajerire ni value nene muno theine wa thĩ ni ya Kuwait. Yes. Etagwo dinar. Yes. Ni mokaga na icio. Rĩu andũ a Kilifi rĩ maratindie hũrũrũ-inĩ cia iria. Yes. There is this Russian business mogul and dollar billionaire wetagwo Roman Abramovich. Guys. Ngamuigua. Ni arokĩte na gakurutoki gake. Tega kurutoki. Ka mũthemba wa meri iria twataririe ciĩtagwo yacht. Na mũndũ wanjĩria atĩrĩrĩ niĩ ndĩraiguĩte ta icio tarĩ vipindi ndĩretĩkirie ndona ũhoro ũrĩkũ. Ona kanyamũ kau. Yes. Nĩ twamahaire ũhoro ũcio. Nĩ twamahutĩirie haha thikũ itarĩ nyingĩ thiru. Yes. Nĩ arayũkĩte with an ocean ready yacht. Iyo ndĩrĩku nĩ kuge yo ri no yume on Dubai yuke na maĩ nginya kũndũ kũrĩkũ nginya gũkũ. Yes. Itekũgera stage cia kũrũgarũgama. Abana kana itegũkuo nĩ makũmbĩ. Iyo nĩ hũrani. Yes. Well, ndendeirio ũru. Amwenderio kĩigua mamwendeirie atĩa? Nĩ dola milioni 700. We. Yes. We. Ũhũrĩte na mbeca cia Kenya ciroka kĩ? Ndĩrona ta ithabu rĩroka kĩndũ 9.8 B. Yes. Gataroka kau ka mũthuri ũcio nĩ ka 9.8 billion. Yes. We. Andũ maratiririe hau. Kasimu jamani. Babu. Ile ni nani ile? Ile si ya kingi bana. Amna hiyo si ya Mongaro kabisa. Joho afiki pale. Joho afiki bei. Hapo hamna. Cia itanga cia kũu nĩ maciũĩ. Ambaye ana mithili hii si wa hapa aitwa Azam ni wa kule Tanzania. Na yake bado hajafika hii. Bana hii ni kama sinema bana. Hii James Bond hii. Ndĩramĩonire kĩnyagio mbica nenda-inĩ. 9.8 billion Kenya shillings. Na ndona nginya ngathĩti-inĩ yo mũthĩ. Yes. Nginya arũgamĩrĩri security onao nĩ amaku. Yes. Ũhoro wanjia gũtamba rĩ. Yes. Nĩ marathire onao magekĩre makamenye ũcio nũ. Aya metagwo the Coast Guard. Yes. Na angĩ jezi metagwo atĩa? The Navy. Navy. Na ũrũgamĩrĩri wa birithi. Yes. Onao nĩ marenda kũmenya ũcio nũ. Ona nginya andũ a metagwo maritime. Metagwo atĩa? Ĩno ya meri. Tiga nĩ ya ndege nĩ KAA. Metagwo atĩa ya maĩ-inĩ. Kenya Ports. Yes. Nimedia kumenya. Dikai no mwaka hivi. Hii ni gani bwana? Inakaa kama spaceship bwana. Hatuichui. Hatuichui bwana. Ai goreni pana hii. Hii sijaona. Najua tumezoea ile ya wale wa baba. Hii bwana kurobaine. Na hijapepa karibu kuja tu kutembea. Mwaka nasikia ni ile msee ya Chelsea. Yaani sisi tunakuwa mashabiki, mtu ananunua meli na pesa yetu. Mashabiki tu hebu wewe simamizi atuangalie license. Angalia kama miguu iko sawa. Mwambie abeke kando. Hello, sir. Are you the captain? My dear, are you the captain of this vessel? You are the captain.
We would like to see your insurance details and documents. It's none of your business. Na logbook. Na logbook na utupatie mpaka license ya kuoperate kwa hii territorial waters ya nchi yetu. Ito ndio hiyo watu seek permission ya kidogo Kenya. Umetoka wapi? We've been doing a leisure cruise, and we'll be going to Madagascar. At Madagascar. Sinasikia rais ya huko walikanya kichwa kubwa. Sini ule TJ Basweri. I don't understand what you're saying. The bus is in here. Huyo bosi yako wanaitwa nani? It's Roman Abramovich. Adi? Roman Abramovich. He's a dollar billionaire from Russia. Ngoja komanda akuje. Wacha tungoje OCS. Umesema anaitwa Romano? Ni ule ya mpira. Yes, apparently he owns a Chelsea Football Club. He's got other engagements of justice. Paka ameandika mzungu amubebe. Ya Mungu kusikia bwana watu wako na pesa. Now this one approximately how much if I nikichukua cash? Well, it'll set you back $700 million. Na wacha nikuulize ndio tuelewe. Kenya nana kuna kama hii Kenya? Nobody. Hata President Ruto ana. Na Rekiji. Who's that? Ay. Pana correr por mesika hii kitu ni pesa ngapi? Na hapo 8 billion. Nyambo yako na 9.8 billion tabo metalere insurance theri. Yes, ona heona 2%. Oyo gatare nyambo ni rathie na kuru members ta kifao. Yes. Na manake riho na dola. Yes. Kembo ile nyumba ya bunge ilijengwa na pesa ngapi? Bunge Towers. Walijenga na ngapi? Ilikuwa kama bilioni 7. Kwa hivyo nataka kusema hii inaweza pepe wabunge wote. Na ipagizie. Amati. Na ile nyumba kubwa Nairobi inaitwa Freedom Towers. Freedom Towers ile iko hapa ile. Hiyo ilikuwa ngapi? Freedom Towers yake tora pesa cigana. Ile kitu idara. Todo UAP ni wakindo around I think 4.7 B. Yes. Na muko wangapi hapo ndani? Sasa hata tulikuwa tu patrol ya kawaida, patrol kwa maji, tulikuwa tunauliza we the captain, would you maybe ongea na boss, mwambie sisi ni watu ya the Blues Chelsea, tuna support Chelsea, tuingie at least tuone. People are rolling in $9.8 billion yacht. Yes. 9.8 billion shillings. Yes. Ni oraro na that busy. They were go Kenya. Just take me to the East African coast in Kenya. I just want to have a good time. Atene igua he hadu hetago Kilifi. Yes, take me to Kilifi Munarani. I'm going to go there and see what's going on. Yeah. I quite ni abezes you new abezesian. Na no yachte gutira te bei yaku irehera. Asa. They customize it for you. Nyamunde wetu areke ganda kuria ithondekagirwo. Iyo na njukire mida miru. Ugi urenda nyamu ihana no. Yes. Yes. Mundu ngimigura guku riu no ngao riu. D Mudafa dia gifuja karimuri. Aso nake bado. Hate kiria yothe nakio. No na indo ciake ciothe ndangĩigĩrĩra rũĩ. Ndangĩigĩrĩra makũmbĩ-inĩ. Ona Ephraim ndangĩkinya. Nyamu nĩ ya 9.8 na tigo kiuga atĩ that is the only thing mwene arĩ. Yes. It is one of his toys around. Many, I understand he has many luxury yachts and planes, private. Yes. And commercial. Rĩu no akĩona rĩu nĩ mũndũ ukiriona tuindo agĩkorwo ĩyo nĩ ĩmwe ya indo ciake nyingĩ. Ai gũkũ ndirona. One Moses Kuria. Ai.
Ona kawa jiko. Arutako. Urenda kuona ngaba na watamwigire ndangikinyiria nyamu iyo. Turario horo wa mundu wina utonga utonga wake ungituranirwo aiko nyamu yo mete 10B Ine 10 mete 10B to gutikia gite atharire 10 course nigetha ugure nyamu ya bilioni 10 ri urembatera ukona utonga wa at least 100 70 upwards 70B upward of 100B you're supposed to be maybe a dollar billionaire nigetha wigirire nyamu teo ona wajigi Uhuru akienda no agie. Uhuru magi miubanira me muhirigari. Ema miubanire. Yes. Na muhuhu uguo. Acio magi miubanira ta muhirigari. Yes. No magi. Diro na mundu ungi. Ai. Ona kabogo. Ai. Ako kwa ndege. Ai, diali dirona. Dirona. Ona ndangere etagwo Humphrey. Hihi angihinyaniria piu no nei. Yes. No ne maundu mangi angiamba gwika. Andu no makinyitanie mesako. Mukauna nago mundu thiku igiri ona mangire kimenyithia uguo kameme-ini kingitura kiranaga ni wiriragiria Mary Kefu riu mina Mary Kefu ndona ni mubacirire ni bilioni 10 ucoke guthondekwo kaundu ni Stacy na Gathemba wa Susana niki wake ngoguo katari Mary thogora wa nyamu iyo ri nicio mbeca iria turathi gukomberera na gukunja ati tandro kuri ragorire kamarendia wega atia bilioni 10 now you know thine igiri amwe na yake ya wakagurani na ngeo niyo ya wakagurani riu niwe umenye mwacambiki ma Chelsea ri ndanganyu ni mumiigaga wega